Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Neutrip Integrated Territorial Organization haga khandai tarik uno opera araja abusan haba kren pensyai shikipat ba ling ba kila pathai kubor ha kabaidei bat kajing bu dien ya umaushun ha East Jandi Hills ka senggala bu jingkali ba ha kanu kanong rim baka Sorkar Jylla ka ai kajing menjur lani ka ai kajing ithu ya umaushun namar ka an kam kado baka Sorkar Jylla lani kanu kabor bakan ai jing ithu ya umaushun shaki karkhana dobilat Shushu uba wanbon uloong baka Sorkar Jylla kala Pynkheiñ ya ka an balashna daka Sorkar India namar ya ka MMDR Act lashna daka Sorkar India bat kane kala penpau ba Kheiñ Snep ya ki an na ka Sorkar India ka seng kala pensyai pat ba ru ya ka RTI ba hadu katno katanat mining and geology ka yo khajna lingba umaushun bat kila yo ka jubab ba hadu arspa sam khandai klur Prapau lak arpukandai hajar sanspa andribusan tingka. Kaseng kalalit ban panjing shai na uskatri jong katanat mining bat geology. Halor kani bat na kaliang uskatri katanat mining bat geology. U lakular sha kaseng ba un but dien ya kani kam. Bat lada kani katanat kam DEA kaseng kan ujor da ka PIL. Haji sha kani ke isu kam DEA ke isu batumai. Handre ke de ke isu bangi budin. Halor ki isu milan deble hakini ke benai bala dep hakjing ide bat u incidental limestone bala approve daga state government shakin neutali ki cement companies jong ka Jandi Hills ki badon chiti chapo East Jandi Hills te mentaka singi ngini kaliang keseng ngila panjing pensyai na secretary jong mining and geology usar BS Solia halor hakano bonong rim ba ka state government ka approve laning Ikwa pan yo jingtip na state government hakado ka provision jong ka MMDR Act 1957 ka Sorkar Jylla kala ban issue lani ban approve incidental ya limestone namar ka ain kamsyam la kadaw ba kanu ko authority ka state government lani kanu ko authority kala ban issue lani ban approve incidental limestone ya syakino kinigi karkhana de bulan namar ka ain ka kadaw ba yaw major minerals khamtam yo limestone kila ban approve tang ban pendan kam haki karkhana simen ban penmi de bulan hanre ban kin kyai lai kimla ban yai lai ya ka MMDR kalong ka ek bangi sngo phla ba kani ka state Jylla Meghalaya jongi kala Pynkheiñ ya ka an balashna daka Sorkar India yak MMDR Act la frame lashna daka Sorkar India kamut bag state government la Pynkheiñ ya ka law ka ain ka bala shna daka Sorkar India tim kadi ka peni ba Sorkar Jylla Meghalaya kam Kheiñ Snep la ni kam Kheiñ ko ya taki ain ka ba penmi naga ka ba daka Sorkar India but hakini ki khendiat tayo bala dep ngila file ka wi ka ati ain hapo director of mineral resources kimi ko ban yo jingtip ba hadu katno ka director of mineral resources lani ka mining and geology department kayo khajna lengba kini incidental limestone ti ka jubab kalong hadu arspa san pundai kron prapulak ad pundah jar sanspa ndusan deka kiyo khajna nakini ki incidental limestone kani kalong kat kum ka amount ko baki siu khendiat kunchai kum ki peni darab jot ba kile menle ba ki siu tax government handre ha ka jingchi shahi ka total amount ka ba kidai ban yo na baro kini ki neutali ki cement company kalong ka baheb ha hado ka hagajing sisa kidai ban actual kidai ban na baro ki neutali ki cement company kidai ban yo sanspa nyu ar crore ni ar pholak ni bhundru jar sanspa so pradaka point sanspa khandar husau kani kidai ka actual kani ka real amount lada kisim khajna kat kum ka procedure kat kum ka rules ka government kala fix la prescribe kalong hagador sispa nya phusau taka symmetric ton ka total amount kan poi kan kot sadu usan spa nya ar crore ar phulak nya 2000 spa sebupra hanre ka DMR bar ko kolektang ar spa san phulai crore phulak ar kundai jar ndusan spa ndusan taka kani kalong kebapan lengo yangi
hakano hukum bakane ke government ka approve but kumno ka aila di kini cement companies ban steel ni ban pen ye u mausun te ni galian keseng nila yo be kedung tagasngi yo secretary yang ka mining and geology is a BS Solia but ni galian tungi ila ai commitment ban bude ni galian kam ban panig report na do ki director of mineral resources but divisional mining officer yang ka Janji Hills but hakini ki kendiat sini insa le ke badan kam insa panig report na kini ki department kita nak berper but ni yang kaseng ngin yang syak katu kani sini kan gati tayo najaj bela dai ke por Christmas New Year itu ngin ya apa kat la poi Snep thmai balaga ka government hi dan kaliam ka mining and geology department kam lai ni ne galang kaseng ngila bakre ban file decision dan ka PL haka yang besar badan burung jengi kini hap kini mam kabadokong kada ha ka jong kadega Meghalaya Cement Limited which got in short top sem kabaar de Green Valley Industries kabala de Goldstone Cement Star Cement Hill Cement Amrit Cement but Janji Cement kini baro ki hap sport is Janji Hills ka bahap narpo elaka narpo rembai narpo but elaka setengah lah hap ka po la teliki elaka yo ki claim mention ba yo ya ki lang kilap yun incidental dan kita so and on activities namar kimlah hiban aj jawab namar ba lada on incidental kamut hit the amount should be the quantity should be in small amount again in such a huge quantity hadu like crore adho pralak prabosan hajar sounds ba khandai besan metric ton it's a big amount huge amount no one will believe that it's incidental at the same time totally 100% the violated provision of the MMDR Act 1957 Kemudian is totally illegal in the eyes of law. It's looting the revenue of the state.